Marites Singyan, special intention ng Singyan family para king first death anniversary ng Christina Balingit. Anting metong ang balayan ng Diyos, makiabe tapo king dalit a pamuklat. Pakatipon tamo, kilagyo na ning ipa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Ing grasya na ning ginutamong Heso Kristo, ing lugod na ning Diyos, ating pamakiagum ning banalay Espiritu, mantabesa ng parati, kaya kayungan. At kaya ko ang timurin. Maya pagat panapon po, kaya kayungan. May pagat panapon po among. Kaniting Lunes Santo, damdaman tayo king Ebanghelyo nung makananong inggino. May kisuluya king lamesa daring kayang kakaluguran, ding mikakapatad ang Maria, Lazaro at Marta. At karin damdaman tamo naman, nung makananong Maria ning Betania, bilos ne ing pabanglong nardo, ing pekamaldiling pabanglo, king kabilisa na ningkin. At ban kanita maging karapat dapat tamong magmasusi kaniting misteryo ng Kristo. Ganakantala pamot sisyan di kaya katamong kinan at pamikasal. At king mipnong kababandop, anyawara mo ing lunos at kapatawaran ng Diyos. Itamungan,
Aminan ko, King Dios, Ama pamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kong bina, king pamisi, pamangamano, ang pampamanyapat king marok, at king pamagtamad king gawa, king mayap, asukat kusanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinitay, panigapuko, kang nuwan na Maria, kapilan mambirhen, karing sablang anghel, ang pombanal, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko king Dios, aginuta mo. ing Diyos sa lubos mayupaya pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa ng parati ang gaking biye, alang angka. Amen. Nalangin tamo. O Diyos sa ipami, alang-alang karing merito na ning pamaylasan ning bugtong mong anak, pagkalaman mo kaming panibayong sikanan, uling ing sarili ming kainan alang daralake kami, nunemo ing pawang kabigwan, king arapan ning dakalakaligaligan a daralanan mi. Itiyadwan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Hesus Kristo ang anak mo, ang mabibiyang pon mag-ari kambemo, king kameto nga ning banalay espiritu, manggaman king alang angka. Pamamasang iba't king librin propeta Isayas. Oy ni ing talasuyo ko, ang tabayanan ko, ing pinili ko, abinakong katulan. Kakasiyan ke king espiritu ko, banang idala, intuni katuliran, karing bansa. Eya kukulasyo, ni eya mamulyo, ni eya mitata sa boses, karindalan. Ene papaklian, intimbong may balbal na, ni ene undap-undap asimsim. Kingmit mong katapatan, ipairal na, ing tune matulid. Eya urong tulong alog, ni eya masisira log. Hanggang enang alitatag, ing tunay matulid, kitik labuad. Ing batas at tuturuna, iyahing panenayan da, ringking bebe dayat malat, at karing pulo. Antipin keni ing sasabyan ing ginong, amiglalang karing banong sapin-sapin, at miladlad kareti. Ing minyehubog, king labwad, at kinsablang manibatan, kaniti. Amanye pangisnawa, niti. At biye karing sablang gagalo, baboniti. Ako ing Ginoo, inawos da ka, banging matulid. Ipamingwa mo, tinay da kagamat at inubog da ka. Tilduan da kang anting pekatipan ko,
king meto balen, at meging metong kang sulu, para ka ring hentil. Ba mo lang ibuklat mata, ring bulag, itimawa mo lang ring at tsuking sukulan, at ibulos mo lang ring at tsuking sukulan, ning sukulan, lalam ning gabon. Ingamano ning Ginoo. Dalit apakibat, ing ginuyang suluko at kaligtasan. Ing ginuyang suluko at kaligtasan. Ing ginuyang suluko at kaligtasan ko, ninuing pitakutan ko. Ing ginuyang kutaning biyako, keno mula tumakot. Ing ginuyang suluko at kaligtasan ko. Ning lalapit la ring mga rok at tao, barang laklakan ing laman ko, ilang kasalang ampong kalaban ko, ring mga ragsa, ampong mga nabo. Ing ginuyang suluko at kaligtasan ko. Ang giyang libo-libo la, ring kukub-kub ka na ko, eya mitatakutan, ining puso ko. Ang giyang sago pala ka na ko, king labanan, eya ko pamurin milak, kapanaligan. Ing ginuyang suluko at kaligtasan ko. Iniyaing panwalan king matibe, tangalan ko ing kaya paning Ginoo, king labwad daring mabye. Ibiri mo king Ginoo ing tiwala mo, tatagan mo ing sarili mo, siknangan mo ing loob mo. Ibili mo king Ginoo ing tiwala mo. Ing ginuyang suluko at kaligtasan ko. Parangalantaya po ing mayap a balita. Ing ginumantabe yake kayo, At keka ang timurin. pamamasa king maya pabalita agpangkangwan. Ligay keka o Ginoo. Anam ayaldo bayo ing Paskwa, hi Jesus mintaya Betanya, balen akarinan ng Lazarong pepasublian ng bebye. Misadyalang pamisulu-sulu para kaya ka rin. I Marta yaing migsilbi karela, at i Lazaro metong yakaring kasulo na king lamesa. I Maria linub ne ing metong librang larong nardo binangmal. Uling alang samot,
at kiskasanana la kaniti ring bitis ng Jesus. At saka nala pinulis king buwak na. Sinangalngal kanita king kabilugan na bale ing bangluna ning laro. Dapot ti Judas Iscariote, metong karing alagad na, at ya ing manganyaya kaya nga na. Bakit ing larong iti nanamu pisaling atlong dala na denaryo, at ing abli ipamye na sana karing pakakalulo. Sinabi na iti ulining masabal na karing kalulo, nune uling mapanakoya. Ya ing tatalan king bulsa, at kukupit ya karing kwaltang bubulugda. Inya Jesus nga na, pabrenye, sinikap na iting pabanglo para king aldo ning pangakutkut ko. Kaya beyo la kapilan man ding kalulo dapot ako eyo ko kayabe kabang kaba. Samantala ding marakal da kalahudyo balitan da king atsukarin at di natangla. Emu pauli ng Jesus nuneban kanita akit dyan naman Lazaro ape pasubya ng mebye. Kanita ring pamuntok kapari tingkarang paten dyan naman Lazaro. Pablasang king uli na inyaring dakal karing hudyo me maglakola karela at migumpisalang meniwala kang Jesus. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapuriente ka, O Kristo. Mayap gat panapon po kaya kayo ngan. Kamusta na kayo po? Mayap po. Asabi da po kaya kayo na long homilia ing misa tamo po ngene. Baloyo po ne. Uling long homilia siguro pwede tanang mayaring alas 8. Pwede na ko po kanta? Alas 8. Okay. Para po king kakatamong pamigo ng pinitnake king 4 punto. Ing mumuna, lawentaya ing milyari, king 5 Domingong pamagsadya tamo, king panahon na ning Kwaresma. Ing kadwa, lawentaya, ing Domingo na ning palaspas. Ing katlo, akit tamo, ing sangkan, na ning pamaylasa na ning Ginoo. At ing kapat, subukan tayang pakiintindyan, ining sasabyanan ning kakatamong ebanghelyong mipasyag. At pabustan nyo pong karing mapila na penandit, maging kalakbeyo ko mo naman, king kayong panyulong, papunta king panenayan tamong pamanyubling mebye. Easter. At suta na po king panahon na ning Kwaresma. At uling at suta mo king panahon na ning Kwaresma, mag-review tamong bagya. Lent, nanuya po kasi buring sabyan ing Kwaresma. Nano po? 40. Nanuya ing 40 ay ito. 40 aldo pamagsadya king sarili. Lent is actually a penitential preparation. A period of preparation. 40 days pamagsadya king kakatabong pamanyalubong king Easter season. Ing pamanyubli ng mebye ning Ginoo. Ing pamanagumpena king kasalanan ampo pa king kamatayan. Ing pamibalik na ning dignidad na ning tao at ing bangluna ning kayang pangalalang. At nung yan pala, ing puri ng sabyan ning 40 days, Lent is actually a period of purification. Panahon ning pamaglinis mo naman. Pamaglinis king sarili, pamaglinis king kaladwa, at pamaglinis king mismong dignidad na ning kakatamong pangatao.
Anyapin po king Lent at tamong ausan Lenten practices. Nanula po kasi reta, almsgiving, fasting, ang popang prayer. Prayer, fasting, alms, giving. Pamanalangin, pamamyelimus, ang popang pamangiling. Nano po palagayo ing pamiyaliwana, ning panawon na ning Kwaresma, king panawon na ning Pasko. Nano po ing apansinan yung pamiyaliwada, reting adwang kapag masusyan, ning kakatamong kasalpantayanan. Nanula rin bagay apansinan niyo po. King istruktura, ang popaking paralan, na ning kapag masusyan. Istong Advent, nanong atin, botang umetayang umpisan ing simbambengi. At istong Kwaresma, nanong apansinan nyo king klima, ang popaking mismong kapag masusyan. Matutod no ata? Po? Ing Advent masayaya. Ing Lent, bala mo malungkot ya. Nano pa po? Marimlaya ing Pasko. Ing Kwaresma, mapali ang pong malisangan niya. Nano pa po? Ing Pasko, masalaya. Sumangira ning okasyon. Ing Kwaresma, tahimik, malungkot, ang popang dry ya. King Pasko, balang sulok, ating sulu ang pong parol. Ing Kwaresma, balang sulok, malangi, ang pong mapali. O yan ing pamiyaliwana, ning panahon na ning Kwaresma, king panahon na ning Adbyento. Lenten season is actually a season of silence. Panahon na ning katahimikan. Katahimikan bang kanita manalangin, bigunam, at ban kanita makipag-ugnayan, King Diyos. At king panahon na ning Kwaresma mo naman, kanita tamo magumpisang makyabe, karing istasyon. At magumpisa tamo namang tuki, karing prosesyon. At kanita tana mo naman tumano dampong makiramdam, karing pasyon. Gawa yun no, puren? Gagawan yun no, puren? Nung oreni po pala, din kapag masusya na ning Kwaresma, ngening atsuta na po, king banala parminggo, kay bat na ning 5 Domingong pamagsadya tamo king Kwaresma, ngeni atsuta na king Lunes Santo. Kumusta na kayo po? Nanuna ing migbayo ke kayo. Nanuna ing mila ko. Nanuna ing miragdag. Kumusta na kayo po? Kay bat na ning 5 Domingo, ning Kwaresma, at ngening atsuta mo, king Lunes Santo. Kumusta na kayo po? May baba nakapresyon, uling nakamamangan babi ang pong chicharon. May payat na ka, uling nakamagmerienda ang pong mamapon. Kumusta na kayo po? Nanuna ing epekto na kaya kayo ning Kwaresma, ing 5 Domingong milabas, ing pamanalangin, ing pamamye, ang popa ing kekatabong mismong pamangiling king sarili.
Kumusta na kayo? Meging mapamyena ka? Naka marites? Naka mapalibuntok? Nano na ing milyari? Importanteng balikan ang pong siyasatan nung nano ing milyari kaya katamo, kilup na ning 5 Domingong milabas. Bangkanita asundo tayang pasibayo, ing kaya katamong pamaglakbe, papunta king pamanyubling mebye. It is so important for us to be conscious and aware at the same time about the realities, changes happening in us as we continuously proclaiming and shouting na yaku magayuno ko Kristiyano, makisan metong king mismong pamaylasa, kasakitan, at king pamanyubli ng mebye ning Ginoo. Mangiling mamye, manalangin. Mag-istasyon, magprosesyon, magpasyon. Nanula ring milyari kaya kayo. Nanuna ing nibayo kaya katamo. Abi mismo nala ding kaklase mo kang kopus sampongaring bastos. Uling makabakasyon niya kayo, mangiling ko pa mo. Mesira na ingkutis mo. Uling king pali na ning pa makipag-istasyon mo. Megisano ring barya mo. Uling panekang mamyelimus, karing pakakalulo. O megisan no ring tipon mo, pauli da ring dakal pisamban, binisita mo. Kay ba't na ning 5 Domingo, nano na ing milyari? O nino po kaya kayo, ing misasabi ng pasibayong ning kapatad na, nino po kaya kayo kay ba't na ning 5 Domingo, dati yang mata sa loob pero ngeni, may biyasa neng tatanggap mali. Nino kaya kayo kay ba't na ning 5 Domingo, dati yang panemata sa boses at mimimwa, ngeni may biyasa yang magbanayan, ang popang manupaya. Nino kaya kayo ing dati yang mapanatuang pong mapagsisti, pero ngeni, may biyasa yang pupuri. Nung alang migbayo, kay ba't na ning 5 Domingo, na ning kaya katamong pamangiling, pamanalangin ang pong pamamye, alang kwenta, ing pamaglubta mo, kaniting banal parminggo. Alang kwenta, ing pamaglakbeta mo, papunta, king pamanyubling mebye. Because everything will be wasted when we are not aware and conscious about the different happenings, changes, developments, growth in us. Potang alang malilyari, maging bababo mo, ing kekatamong pamanuki, kapanwalan, ang popang maging pakita namong tao, ing sablata mong gagawan. O ba't makanyan ing malinyari? Uling ing panlalawe, tamo po king Kwaresma, king panawon na ning banala parminggo, ing panlalawe, tamo maralas. Tungkol iya, karetang bage, tamo dapat gawan. Kwaresma na, bawal ng mamangan babi, istong Biyernes. Kapin mamangan babi, pero mapagmarites na kaman. Kwaresma na, kailangan maging mapamyeta na. Mamye kapin limus, pero sakim na kaman king pamilya. Kwaresma na, kailangan mangumpisa lang pong manalangin tana, magrosaryo tamo aldoldo. Mga di kaping mga di, pero mapanagkas,
ampong dakal na kaman pagsisti. Ing Kwaresma, oy ni po ing mumunang punto. Ing Kwaresma, eya tungkol karetang bawal, ampo pang sukat tamo mong daptan. Iti, eya mo kabud tungkol karetang bawal, ampong eta mo dapat gagawan. Ing Kwaresma, tungkol yan naman, karetang bage, asukat ampong dapat tamong gawan. Pero etala gagawan. Anyapin nan din, bayo tayo isunduin kapag masusyan, nga nang migsalita ning commentator, aminan ko, King Diyos sa mapamakalulu. Manyawad ko, aminan ko, King mi kasala ko, at King pamagtamad kong gawa, King sukat a dapat ko sanang gawan. Ing Kwaresma, eya sana mananabo, palagi, karetang nung nano ing bawal. Di nantaya mo naman sanang pansin palagi, nung nanula, retang bagay a dapat tamong gawan. Pero etala, gagawan. O ito ing mumunang punto, na ning pamigunam tamo, ngene. At nanula retang bagay, asukat tamong gagawan, o sukat tamong daptan, pero etala agyong gawan, o reni. Pakisabyan me ing kapate mo. Ibye mo na ing parti ang pong mana na ning kapatid mo. Nakamanyira ka rin kapara mong tao. Lalo na ka rin kayabe mo king pisamba ng pong organisasyon. Mo gigipitan ding mababake ka. Lalo na nung boss ka king opisina ang po ka rin kumpanya. Maging makatuliran ka. Maging makabaldugan saning parati mong gagawan. At mo sana panwal ing papakit ang pong tatangalan dake kading dakal. Simpleng bage, ulit-ulit papaganaka. Kanyaman pakiramdaman. Pero ana namang kasakit, kawan. And that is the challenge of this celebration. The first challenge of this season. To respond to the call. Ketang kapaniyawsan, adaptan la, ring sukat daptan, agyang ela pabor, king kekatamong kaburian. Ing kadwa, yapin ini. Napun po pigmasusyan tayo ing Domingo na ning palaspas. Tinggap tayo ing ginuan timong kekatamong ari. Sinimba kayo po napun At anyang simba kayo, magdala kayong kanya-kanya yung palaspas. Anyang umpisan ing misa itamongan kukulyo tamo, Hosana, Hosana. Nuwan yung daratang, Hosana king kakatas-katasan. Nuwan yung anak ng Aring David. Nuwan niya ing anak ng David. O yan ing kekatamong kukulyo. At ita mo, kabang sisimbata mo, wawasiwas tala rin palaspas tamo, dadala tala rin kanya-kanya tamong panalangin, ang popang kayadwanan. At ing kapag masusyan napon, kabang wawasiwas ya ing palaspas, kabang laladlad na ring balabal, ing gagawan tamo, ita mo mismo, papakit tamo, king tatanggapan ya ing Diyos, paluban ya ing Diyos, at paniwalan ya ing Diyos, antimong ari tamo, ang popang tagapagligtas. Gusto ko po, makanyan po ing panlalawe yo. Yan. Lilinawan ko mo po pota eta para pareho panlalawe. Dapat malino ya po ito. Tatanggapan tayo, antimong ari tamo. You know, the narrative of the passion of Jesus is actually a story of falling and rising. It is a story of defeat and victory.
It is a story of betrayal and loyalty. It is actually a story of sorrow and joy. A story of power, pride, and humility. It is a story of hard-headedness and obedience. It is a story of sacrifices and service. It is a story of love and infidelity. It is a story of hope and trust. And it is actually a story of pure and endless love of God. Anyapin, the passion narrative of Jesus is actually the summary of what will happen in the next coming days. Napun, metong yang pami sampulong na, nung nano ing pwede tamong abangan, at nung nano ing gawa na ning ginu, para kay katamo. Anya makanya niya ing kwento na ning ginu tamong Hesu Kristo. A story of joy and pain, a story of defeats and victories, a story of falling and rising, etc. At anyang nung lawen niya po, ing pamananggap da ring Hudyo king ginutamong Hesu Kristo, anyang lungubya king Jerusalem, anyang tanggapan de kalupatamo, wawasiwas dala naman ding palaspas, lidlad do ring balabalda, balamu red carpet ya, at kukulisak lang Hosana, Hosana. It is actually, their actions are actually implicit ways of saying, Gino, we place our hope in you. Jesus, inaasahan ka namin. Jesus, ipinapaubaya namin sa iyo ang lahat. Jesus, buong puso kaming nagtitiwala sa iyo. O ito ing buri ng sabyan nitang karelang akto na ning pamananggap da king Gino. Bakit? Because the Jewish people are actually hoping Jesus and believing to Jesus that He will be the one to redeem them. That Jesus is the one who will defend them from injustices and abuses. That Jesus will free them from slavery. And that Jesus will bring them peace and prosperity. O ito ing asahan daking Gino. Anya anting metong dang ari ing gana-gana bibyeta kayo. Inaasahan kita, pinagtitiwalaan kita, at ipinapaubaya ko sa iyo ang lahat. Uling nung ila mo, ala nang sumao pa karela. Wari makanyan tamo, anyang datang tamo Kenny, lungob tamo king pisamban, sapak, datang dating simba, di natangla, dati kang mimiblas pero ngeni, paka-lipstick, paka-makeup, paka-takong ka pa, pakasanting kang imalan, at kabang wawasiwas me ingke kang palaspas at bibendisyonanen ning pari, sisit-sit mula tunggal ditak, dingke kang panalangin ng pong kayadwanan. Uling asahan me ing Ginu, ing Diyos, napakibata na lareni. Nanula ring panalangin sana, may kaobra ng asawa ko. Sana payari ko king pamag-aral ding anak ko. Sana makapag-abroad na ing pangane ko. Sana mikasundo na kaming mikakapatid. Sana maging mayan na ing biye at miswerti kami. Sana magmamungang dakal ang pong labis-labis sing kabyayan mi. Sana kumayat na kakaringke kang masakit. Sana maging mapayapa na yung kekang kapilubluban ng pong pamiisip. Sana patawaran na kaning kaluguran mo at misabi na kong pasibayo. Sana tanggapan danako at mapromote ko king obra. Sana mipasar ko king board exam. Sana mikaanak na ko. Sana akit ko na ing dawan ko. Sana nanako paglokwan ning jowa ko. Sana man tong aliwa ing asawa ko. O rendeng miyaliwang kayadwanan
Ampong panalangin na kaya katamong darala, kaya katamong sisitsit, kaya katamong sasabyan, kaya katamong kukulisak, kabang lulubya ing Diyos king biye at king mismong pangatao tamo. And our actions, that very act of submission, is an implicit way of saying, Jesus, I place my hope in you. Inaasahan kita, pinagkakatiwalaan kita, at ipinapaubaya ko ang lahat sa iyo. O ito, ing katamong kadwang punto, pigunaman, ing punto pwede tamong bakalan. O ba't di natangka at tinggap me Jesus? O ba't wawasiwas me ing kekang palaspas? Uling pagkatiwalan me, asahan me, at bibye mo ing sabla kaya. Sana po king Biyernes Santo, ganakan tayang pasibayo ing sangkan, o ba't sinimbata mo king Domingo na ning palaspas? The very reason that we place our hope to Jesus, that we place everything to Him. Ganakan tayo sana itang sangkan ay ito. Kanita, king Biyernes Santo, potang bipakuya king krus. Etamo metong karetang kukulisa ka, ipakuya king krus. Etamo sana kaya be karetang maglakwan kayo. At etamo sana kaya be karetang biglingad kayo. Uling me biguta mo. At bala mo me walang kwenta ing pamagtiwala tamo kayo. Because Jesus' ways are actually not our ways. Di natangya ing ginu makasake king meto nga asno. Uling ing asno simbulune ning kapagkumbaban. At ing paralan na ning kapagkumbaban, yaing dalan agamita na ning ginu, papunta king ketasan, king pamanyubling nebye, ang gana king pangalukluk na, king kayarya na ning ipa, karin king banwa. Humility is one of the concrete way towards heaven. At oito ing metong aparalan na ning ginu. He came not with powerful soldiers, but He entered Jerusalem with humble followers. Kalupada, dadala ing miyaliwang aklis, simply because we place our hope to Jesus. Ing katlo, eko po sana mitutunto, malapit na akong mayari. Ing katlo, yapin ini. The passion narrative that we have just celebrated yesterday is actually a patutu, pami-patutu, nung anggang nukarin ing agyo ng gawan ning Diyos para kay katamo. Ing banala parmingguwa umetamong pagmasusyan ngeni, tungkuliya nung anggang nukarin ing agyo ng ibyening Diyos para kay katamong pakamalano. And to understand this point, you have to experience itang katutuan na ning ma-in-love. May in-love na ko ngan po. Anya pong, deta pong ena makaing anak Kenny. Detang ena ka masyadong anak. Anya pong paglolon na kayo ning asawa yu. Anyang paglolon na kayo pa rin meglolo kaya kayo. Nano ing panintunan yu karela. Itang katutuan na, nitang kasuywan da, eware. It is their sincerity, the truthfulness of their feelings. Anyapin nga, istong ing tao magloloyo,
At kay bat in love na in love, yaketang paglolon na, alayang bage agyong gawan. Gana-gana agyo ng gawan. Anya nga may uso ya itang expression na, lalanguyin ang dagat, aakyatin ang bundok, susungkitin ang buwan, mapasagot ka lamang. Eware, uling metong yang pamipakit na alayang agyong gawan, ing taong lulugod. At nung ay experience yun na ing makanitang pakiramdam, o yan mekad ing pakiramdam na ning Ginoo. At ing Ginoo makasadya ng gawan ing gana-gana. Ang gambalo ng Mateo istong linob ya Jerusalem. Dapat uling in love ya ke katamo. Agyo ng gawan ing sabla. Ing meto nga pengari, pota pong masakit ya ing anak yu. Potang mamalipit ya king sakit a panamdamana. Ika, nanong sabyan mo, nung pwede namong yaku ing may sakit, alwa na mo sana ing anak ko. Nung pwede kong akuan ing sakit ang pong bayat na pagdalana na, bang kanita mibabayat na ng pong misasakitan. O ito, ing gagawan na ning Ginoo. God is actually doing everything up to sacrificing His own life. Uling me in love yang sobra ke katam. And the passion narrative of Jesus, even our celebration of Holy Week, is a concrete manifestation and a concrete proof nung anggang nuka rin ing agyo ng gawan ng Diyos para ke katam. At anggang nuka rin, angga king krus ning kamatayan. Uling nano ing paralan na ning Ginoo, iba't king kakatas-katasan na ning kayang panga Diyos. Peka baba na ing sarili na anting alipan. At dinawon nepa ing mismong biyena. Ban kanita itamong pakamala na. Mibalik ing dangalan, ing dignidad, at ing mismong bangluna ning kekatamong pangatao, amewala, anyang mi kasalala di ada ng poy eba, apipunpunan tamo. That through Jesus, the fragrance of the perfect sacrifice was brought back to us through His own sacrifice. Kayang mismong pamagsakripisyo, mi balik ing bangluna ning pangatao tamo. Amewala, anyang mikasalala ring pipunpunan tamo. At oito ing sasabya ng San Pablo, karing sulat na karing tao Roma, Romans chapter 5. Apauli na ning metong ataw, amidawon king sarili na, miligtas la ring sablang pakamalana. Ing kapat at katatawlan bayo ke pupupusan. Ing ebanghelyo ngeni, kwento ne, ning mikakapatad, kwento dering mikakapatad a Lazaro, Marta at Maria na ning Betania. At ing Ginoo me kisulu yakarela because it is a celebration. Uling sinubliyang mebye ing kapatad da i Lazaro. At magsayala, migsadyala, at kay ba't dininan deng warm welcome perhaps ing Ginoo. Ewari ita mo pong kapangpangan, kay balwan tamo king mapaling paralan na ning pamananggap karing bisita. Istong sinabi ng datang yay makanyan, maglinis ka, magpaparty ka, magluto kang dakal, magpatarpolin ka, maglagay kang banderitas, at detang aliwa manarkilala pang banda, magpabidyo kila, bang kanita mo panamdaman da reting bisitang daratang karela, ing welcome na welcome la. Ang nga nitang meto nga poeta, our hospitality sometimes expresses our own personality.
our own personality. At king ebanghelyo ngeni makanyan mekad ingewada ri Maria, Marta, ampoy Lazaro. Tinggap de ing Ginoo, meglutuya pa i Marta, at kay bat ngeni i Mariang kapatad na i Maria na ning Betanya, ing pekamaldiling pabanglong nardo, bilos ne, at igsene karing kabitisana ning Ginoo. Nung itang katluta mong punto, patok na nga na ako ata. Nung itang katlong punto, tungkol ya, nung ang ganu ka rin ing pwede at agyo ng ibyen ng Diyos para kaya katamo, ing kapat apunto oy ni ngene. Ang ganu ka rin naman, ing agyo tamong ibye king Diyos. Ang ganu ka rin, ing agyo tamong ibye king Diyos. At ban kanita pakibatan, iya ing kapat apunto, malyari tayang apusan, i Maria na ning Betanya. At nanong gewa na, ing pekamaldiling pabanglo, amekad pa ulagana, o ita ing binye, at dinawon na king Diyos. Wari makanyan mo naman ing kwento ng Abraham, anyang idawon ne ing kayang anak king bundok, Isaac. Ing kabubugtunga ng anak kamalwat na ng panenayan, sibu kane ning Diyos, nga na, munta ka king bundok, idawon me kanako ing anak mo Isaac. At anyang umena neng saksakan, migsalita ya ing Diyos, nga na, balo ko na ing katapatan mo, lumawe ka king bandamong wanan, may nakit yang kambing at oy teng dinawon na. Wari makanyan mo naman ing parala na gewa ng Job, anyang panyubukane ning Diyos. Migumpisang menga matela ringanak na, may wala ing sablang pibandyana, hanggang yanamong dili, pigdudani nga pong Ginoo. Pero king katatawlan ing sabla, penibala na king Diyos. At nga na, ing sabla ibat ngan keka, at iting sabla babalik ko, agyang ding peka maulagang bage ampong tao, king Pieko. Ngani po, ing katatawlan, hanggang nuka rin, ing agyo mong ibye, king Diyos. Agyo mong ibye, ampong isakripisyo, ing manyaman mong biye, ngene. Agyo mong ibye, ampong isakripisyo, ing business mo, ampong sablang pibagalan mo. Agyo mong ibye, ampong isakripisyo, para king apong Ginoo, ing sablang tangalan, ampong dignidadatin ka. Agyo mong ibye, ing kekang pangabaing tao, ampong pangadalaga, para king kasiwan, na ning banal a orden, ampong biye relihiyoso. Hanggang nuka rin, ing agyo mong ibye, king Diyos. At ing kapat apunto, at ing mismong ebanghelyo, papaganakana ngeni kekatamo, istong king Diyos, karin mo binye, siguradong alang miukse. Istong ing sabla, king Diyos, karin mo binye, siguradong alang miukse. Miyugse ing lugod, miyugse ing pamamatawad, miyugse ing biye, miyugse ing kapagkumbaban, miyugse ing kapanupayan, miyugse ing mismong katamong kayapan, miyugse ing kekang talento, miyugse ing kekang kagiwan ng pongsikanan, istong king Diyos detingan, karin la miyayabye. Uling ing Diyos, king apong Ginoo,
ing sablang bage darawon, ing sablang bage dadake, at ing sablang bage bibye, maging maulaga, at emu alang kwenta. Let us not be afraid to offer everything and to give everything to the Lord, because our efforts will never be wasted. Alang masayang at alang miyugse, King Diyos, aalang patanat mamye kay katam. Ore ni sana, ring apat apuntong munye paganaka at giya kay katam as we continue our journey towards Easter. Lent is not about, it's not only about the things that we should not do, but Lenten season is also about the things that we should do, but we are not doing. Ing kadwa, sana kakalingwan ing sangkan, ning Domingo ning palaspas. We welcome Jesus and accepted Jesus simply because we place our hope to Him. Pigkatiwalan, ipinaubaya, at ipinapaubaya pa ang lahat sa Kanya. Ing banal na parminggo paganakane, nung anggang nukarin, ing agyo ng gawan ng Diyos, para kay katam. At katatawlyan, ing panagkat na, anggang nukarin, ing agyo tamo namang ibye, King Diyos, ngeni. Eko migagana ka, uling ing sabla, King Diyos abibye, istong King Diyos karin niya bibye, sigurado yang biyugse. And I think that is the Lunes Santo. Amen. Bayo ing pamaylasa na Maria ning Betanya linanyane ing Ginong Jesus king malamabanglong laro. Antimong kapasalamatan uling pepasubyaning medye ing kapatad na Lazaro. Jesus nga na, sinabi king iti pamagsadyaya para king pangakutkot na. Lumapit tamo king Ginu kambering pusong pasalamat. At karing balang panalangin nga tamong makibat, Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ayang pangtasana king Ginu, ring peka masanting karing sarili tamo, at di nga tsukya katamo, asuka tam pasalamatan kayo, pauli ning ganaka ampon lugod na, ngaming manalangin. Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ding panalangin, lugod at kasuyuan tamo, maging pabanglula sanang mumukiat king Diyos, king banal ng trono, king banwa, ngaming manalangin. Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Pangilagan tamo sana, ing pamagkunwari, eto tong pamagmalasakit ng Judas Iscariote, agagamit mo karing pakalulu, bantakpan na ing marok ng dapat, ngaming manalangin. Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ding sablang misasakripisyo kimbye, ring inosenting tao. Banasulong dalamu rin ding marokdang plano, makiramdam la sana king siwala ning konsensyara, at lumapit king Ginu, king pamanisi.
ngaming manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Manatili tamo sanang kayabe ning Ginoo, king pamaylasan no, at idawon ding sarili tang kasakitan. Banganapan ing kulang king kasakitan ng Kristo, para king katawan na, ing banal a kapulungan, ngaming manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Iyabe tala po king kakatamong panalangin, ing kapasalamatan dari, Sita Celis, Erwin Dizon, Grace Muñoz, Garcia family, Ocampo family, Emelita Canlas, para king kayaduanan dari, Encarnacion Bernardo, Mr. and Mrs. Jessie Salak. Ipanalangin tala rin po din kaladwa dari, Cristina Balingit, king kayang first death anniversary, Rosalyn Penilla, king kayang 6th death anniversary, among Bong Gopez, among Mar Miranda, among Pax Laksang, among Aris de la Cruz, Leonor, Noli Senior, Edwin, Alfredo, Gloria Carrion, Elizabeth, Engracia, Demetria, Sergia, Romeo, Juanita, Segondina, Abier, ngaming manalangin. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni po adwan tamo po yung sarili tang kapagnasan. O lubos mayupayang ipa, pagkala mo ke kami ing gagampanan miya, ing parminggo ning pamaylasan ng Kristo, kabang panenayan miya ing tagumpe na babo ning karalumduman, ning kasalanan ng pon kamatayan. Amen.
Kayo kapatad, ban ingke kayo at kanakong daon matanggap la arapaning Diyos ipang mayupayang tuto. O Diyos, sa maganakang ipami, balikdan mo lang mipnong pakalulu reting banala kararaptanan, apag masusyan miketi. Layon linisan at padalisaya na kami, ba na kaming lalong alapit keka, ikang panibatan. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginuman tabe yake kayo, At kaya ka timurin. itasyoring puso yun. Makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayo ing ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulit, sukat ampon makakabos, ing pasalamatan ampon puryanda ka, kapilan man ampon nukarin man, o ginubanalay pa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Ngening milalapit na laring aldoning makalunos ng pamaylasa, at maligaya ng pamanyubling mebye. Gaganakan ampon pagmasusyan mi, king kareti mi daig ing ketasan, ampon kapalalwan ning matwaming kasalang. At kareti mo rin metupad ing misteryo na ning pangakabos ni kang Kristo. King kapamilata ng Kristo, ding sablang anghel sa sambanda ing kamalan mo. At mitutula lang alang kapupusan arapan mo. Bustan mong milawak laking karela ring siwalami, ngening mikakametong kami king tula, at ngamingan pupuri. Ika pining banalo ipa, ika ing sibol ning sablang kabanalan. Uli nitay panigapumi, itugtug may espiritu mo anti mo ing titipang ambon kareting ayin mi. Ban pabanalanala at parake kami gawa na lang katawan ng pondaya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinawon ing Biena. King pamaylasam pon kamataya na, kinwane ing tinape. Pepasalamata na kaampon pinuri. Piraso ne ing tinape at dinuwang neti karingke ang disiplos at ngana. Tanggapan yeti ikongan at kananye, iti ing katawan ko ami daon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ni ngapunan kinwane ing kalis. Pasibayo pe pasalamata na kaampon pinuri. Dinuwang na ing kalis karingke ang disiplos at ngana. Tanggapan yeti iko ngan at minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao. Kaya't ami patawaran na ding kasalanan. Taptan yiti ang ting kapigaganakan, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Inyangening gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng ponpa nga subli ng mebye. Darawon mi yakeka iting tinape ning biye ating kalis ning kaligtasan. At layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Ikaming ansanang mi sulu-sulu king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Igle, ing banal a kapulungan mong makalaganap king meto yato. Ban miganap yaking lugod, kambe ng Francisco ing Papa mi, Florentina ing Obispo mi, ipasya ning Obispo Emerito mi, ding sablang Obispo Pariang Pon Diakono, at deting keka nga nakatinipon ban makisan metong, kaniting bangkete na ning Eucharistia. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepay na waking pihong kapanayan na ning pangasubling nebye. King pakululo mo idala mo la ding sablang mayang unabye, ketang masalang arapan mo. Pakalulwan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bye alang angka. Ban kambe ning Nuana Virgen Maria ing indo na ning Diyos, kambe ng San Jose ng esposo na, kambe ding sablang apostol, at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod ke kaking kekabanding panahon. Apuryan ang pon apaligayan da kasana, king kapamilata ng Heso Kristo, anak mo. King kapamilata ng Kristo, kambe na at kaya, ipang mayupayang tutukagong ning panala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangang ka. Anting meto nga pamilya, mausta mo ngeni, king ipata mo nga tsubanwa.
Ikabos mo kami king sablang Maroko ipa. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon ni. Ban king kasopa ning kekang pakalulu parati king mikabos king kasalanan. At miligtas karing sablang kaligaligan. Kabang panayan ng pon pagsadyan mi. Ing panyatang ng mipnong ligaya. Ning talapangabos mi Yesu Kristo. Uling ke kaing kayarian, ating kayo pa yan, ang ponin ligaya, manggaman king alananga. O Diyos sa ipami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. Emo sana babalikdan ding kasalanan mi, nune pansinan mo ing kasalpantayanan ning banalakapulungan mo. Layon meng pamayapan ng ponpisan metongan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyang pon mag-ari, manggaman, king alang angka. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabesa ng parati, kaya kayo man. At ke ka ang temori. Ipakita mo ngeni ing misasan metong tam, king kapayapan. Kapayapan po, kaya kayo man. Niyo ing kordero ning Diyos, ing milalako king kasalanan ning yato. Mapalad tamo itamong mayawos tanggap kayo, king banalakom yun. Gino, kung matampang tanggap ke ka, dapat ikasmiyang amano mo't kumayap na ako. Amen.
O Diyos, sa mapamakalulong ipami, iti sanang sakramento mo katmuha na kami king malablaba debosyon. Ba kaming mitutula king pamagmasusi ang pong grasyang bubunga na niting banala kararaptanan. Iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. Et Mayo mabengi po kay kayungan. Among masaya ke po kaniting kabengian. Kaya bera kayo king kapag masusyan tamo ngining Lunes Santo. Dakal na po retang bagay mi palino kay kami. At detang punto sa binyeyo makabaldugan langan po. Sana po mitanam lakin po sumit kaisipan. Detang puntos areta bangkanita maging guide mila king pamigonam mi kaniting banal a paromingo. So, king lagyo na po ning parokya ning Maya Papastul, ipayabot ko ing maragula kapasalamatan kang Reverend Father Red Haldo, Parish Priest ning Santiago Apostol Parish, Betis. Dakal salamat king pamanimunayo, kaniting banal a Eukaristya, kaniting Lunes Santo. Salamat po. salamat king kaya kayong pamangumbira. Actually, kaya tangyan niya pong maymay. Dahala-dahala salamat po king pamangumbira ka na ako. At maragul pong tula ing akayabe da kayo kaniting kapag masusyan. At kadwa po, pota mimwaya pong Josel. Eko po parish priest ning Betis. Parochial vicar ko po. Assistant parish priest na ning Betis. Pasibayo, dahala-dahala salamat po. Kaya kayo. Pwede yun ang pong kalingwan ding sabla, but do not forget this point. Istong King Diyos, karinya mibye, sigurado yang miyugse. Kaya kayo nga pong sablang tinagon at mekisan metong kaniting misa, dakala-dakala salamat po. Kaya kayo nga. Ing ginuman tabe, kaya kayo. At kaya ka, ante mo rin. Edo kuyo ring buntok yu at maniga po, king bendisyon na ning Gino. O Gino, ing pamaningat mo ipagluwalo na lasana ring pakumbaba at papanatilya na lang ligtas ding sablang manalig king pakalulong. Ban ilang magmasusi karing fiesta ning Paskwa, mo kambening pamagsane pangkatawan, nun may git pa king sabla, kambening malinis apamiisip at kapilubluban. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. At bendisyonan na kayo ning lubos na yupayang Diyos, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari umeta na, king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.